Umiam basin. Kini kentup ki yong skor butme ki hostel ki medan gile ke bro plang no plang hostel ki community center we kerchan ya irep iriang yong jakpo. Uci ministar wis nyam honu yato wa ki bumi ki bha wa yero ki le ki sedang ki dakta ne penchlur ki kenhon trichnang. Ministar Sports Youth Affairs ke Meghalaya ba syakliar wajri di pyntikna wa ki pynkhreh nei benta ke National Games dalai ki chakhmat hewa ke jilla dau pyllai kan. Omu ki kenhun sports da sedang gibu ya ki sikai bagi perchang wa pynkhreh ki nong ile ke ni neibhah ki yakob wa kerdan wa kle. Dai khod ni gam ka kabuk share ne ka golden opportunity uba wajri kentu ki nong ile ke wa ki wa miat doi bi ki hagni ge ile ke. Ông chủ của Meghalaya em coi cái tiar lệ cái sports cái em cam em cắt vào ni cái thao lệ cái lệ cái vào đằng pynbha chỗ hay bao nhiêu pyllai cái lệ cái quay cái đan yong gari ministar de Jaiñtia hay bao nhiêu pyndep hay por cái pynkreh ông vào cái games này cái lệ cái kyntu coi cái sports ecosystem yong cái jilla quay pynchlur chỗ ya chibon cái khandro khlot quay chimenta hay cái cam sports. Ka Shillong Municipal Board na SMB penman ko ya kaya lang wa ka Professional Town Vending Committee na ka PTVC wa yaklam na yatoh wa slem higo ya ka Certificate of Vending na ka COV chikin ng Medan. Haka lang mo pyllai do CEO ka SMB UPK Boro haka Office ka Urban Affairs da em lang da ki chakhmat yong ka sen kinong Medan wa ki khot ka PTVC wa kanthop ya ki khmat na ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers Association ka Shillong Roadside Hawkers Association wa ka KSU. Udkhot yang ke PTVC ichen ang wa kaya lang dekot ko de yasnyang tho jumut wa yakre lang chirup de man jai de kular CEO wa ki lang wa bodien he to winikam. Kinong Medan khamtam khandai lat dang yang gi ki COV ki yang ki. Kin khobor kin Jaiñtia wa machaphi Akashwani Shillong. Ia percaya di Chongklang Mongor di Non-Gazetted Employees Association yang ke Garo Hills Autonomous District Council di MG hakasngi ke Orpawin ni kasngi iruwan ra ia kerja ni baklan miliang yang ke Garolan State Movement Committee ni ke GSMC. Uko chairman yang ke GSMC ubal karen CH Marang cirup uki bituan ki khot di so ki wa ki biale percaya William Port di bara ki yutho ni ki kebai ki kam Safe 6 schedule safe nokma wa ka safe GHADC. Ia percaya sedang ia kenyal trek benai bedep yato begitu lop ki bumpu emsu ki baman supa war benai. Kenoblen emrak ke Union Secretary Madas ya sok langka wa hagani ke percaya. Presiden yang ke Non-Gazetted Employees Association Bulletin Sangma ya chakhmat ya kini gele ko nang jorchu haka arpau kon detrek benai nyau hai wa ki bakre rakhang ki bupsia cha office wa dawa ya ketelop ko chisnem. Ya imet yap yang tesing Sangmau Subdivisional Agriculture Officer the chem nigsngi na pelga wari hatura iuda penkut ya litho iulesngi hadian bercara au haka haka wa ganol usang ma dawiar hu isngi yang gesngi blai kat badang perchang buka caciliang gang ba hai por dang ilai kegi baka yang gesem yang o hasala wari iden bari da chatan cara au haka ko klan bor ha we ye kam litho de le de State Disaster Response Force ni SDRF ke Special Rescue Team SRT ki pulet yang ke arai mail wa ki nong chnong ini ki ber chem ye media yang o sakot haperdi ki mo hakani gawa ka kenhun we apo ka Union of Sandstone Crusher Pickup Auto Truck Association the khangoi ki artli ki thau cho mo yong ki company ki bakre ka nongstone wa kaji wa ki project yang serok ka nongstone wa kershai de kno ki wadai bian ki mo ki lep cho ki bathmu nei bhai chnai te chagi trichnang ki le percha ong ki wa ye ni dai de chamri por li pa li yo ni thau wai ong rakta ye imjak po yang ki nong khayi mo yang ki yong khayi mo ki yong trichnang wa ki bi bakre ki parmo li chem ro ki Deputy Commissioner ba Garrett LSN Dykes wai kyntu yo o le UM kam udkhot ka sen ba mau koridor khars imle ong wadaw ye wo ya ka ujar wo ban ni wo le ye to le percha ye ki company
Ka Sengkhasi Secondary School mau pelang sedang ko ya ka isika yang kickboxing ne yakura neibhah ki khna chendrang wa kan thai wa kuntu ya chai khia wa man ki babat warnti hapadi ki khna pure ka leke ko dia chakhmat dong isika ya ba royal sun lapang thumu go isika ya ki khna wa chimta hakikam ki ba sai so wa bu pynkhreh iaki neibhah ka leke kickboxing ne ka kickboxing championship ko ningkong hai kerdan yang jela hau nai khande uba lapang ong waka kickboxing ne yakura man go was nyausong wai ko im toy ni bhai do iphat wa imut pyrkhat ka nong sikai ka kong bilenda lingdo ong go wa ini le de pynkhreh ya ki khna pure he yato wa imanilong wa pynbha ye jing im ne isap u pynbha pnyat ye jing im kam iman bait man runti wichanya ide kat wa kyntu le he wo yada ye ide kyntu be gi pa wa kurchan ya kam gini gele ke ka skor yuluti ka wa ini utai wo ye scam wo emensen wo ku roi wo pura haperdi yang kibadang sikai ka deputy commissioner ka East Khasi Hills de era ya ka pendana pynbha yato wo yo ye town ni bha ka greenfield alignment high speed corridor wo da terba ka suluti da ka National Highways Infrastructure Development Corporation Limited MHIDCL kaniga alignment bulai lingba ko yikin nyaw tali kichnong kawaning kong kamau siat khanam nika lum kse lum ding sai kanong hali kamau pedang mau khanu ding pusok jaraj wa kamau rung keneng mau yung sung da maham yiki pynbha wum to wani chna ne ikin tu pun roi wathame hapo yang gini kita wirbo klem de yo ye iki ne icha na office ka deputy commissioner Kiwan kichna kita klem de yo ye cha ne iki lada ki bachipor ne gibus kem ki bachna hadin yo ye ni penbena nim cha iki yo ki ka baisu ne bentai thiet ini tha kani hukum kurek kam ko kan ni hiwan katun khbar chiktin Jaiñtia kut ko wanch phina ka Akashwani Shillong